Ang buhanggo ta pahambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Pandia ditarung na pulong ni Miri malah kata hamayang. Miri kapipi arikama la dalong buhang manya parungu ya na pulu manang. Amin. Ang buhanggo la tamu Miri karito na pulong na parungu da la dodunahu rukuna panduai pahamunya wieling laluhu kawudu tail kampulu dalar do kampulu dambulu palandalar tail kampulu walu na papatanda na iya kanan dalar do kampulu lima bawana panduai minna palumu wangli pakorenja hamatuna na minna bikati. Ang buhang lay tami Miriyeho karito. Ngaraya na papanduay bambuhang pahamayang yakan dia la dalu lumong niya na parama. Dan tau naman dia siya pahamu la dalung puhang na niya pahamayang. Nahamayang no na atal palaku biaya. Dia pakanan di pahamu anya. Rukuna nuna kapasia pahamumanya yakan dia tua mamananya kan balua mandapo lupa ka bien ang buhango latami Miriyeho karito na pulong lalu na yi ala na huwang taylong buku lay muha ruku dakaraba wudu na mina dangu ukupu ndoma pahamayang wang ruku na mina balumu muli na pani pahamu na mina na papandoi pitingu rungu marihamu dangu timbangunya na mina yana ndoma payahanja da barang na maninja la umayahang dia di papakiha ndoma pahamayang wang namina nuna tapaki parai da ama bokol ndoma pahamayang wang ia na tatangaria ngikewana i ala panakapipi anaka unggul kada siya pahamu dan alumpuhang danya pahamayang. Ang buhang gultang Miriyeho karito. Ngikihama naka rukun hamayang danaw. Lay karito bundaban na peraturan na berlaku apa. Kana dui karito na mampada pelaku halayan na. Ia batu nanu nyuta dengu mana budi. Batasia pahamu la dalung buhang danya pahamayang lay Miri. Yadu yapa pandedi tahamayang kata patanda wikinda laluri daya. Amin. Malaka tahamayang Miri waking kama kaparu kama maka papalaku ya napulong naparongo ma lalu dunaho. Amin. Ang buhango takayuhu anapulong na Miri amo maruamba dunya. Pa-like ya, subscribe, dango pabirinya laangon da.